ngasi ayu phongsi phongsingdagi maruiba paukhom ka charaga mayamda share tawjagi ahanbada covid na tourism da tamthiraba saithing piri sangai festival kumsi chahigi oina pangthoklaroi manipuri tourism sector sakot hananabagi pandamda kumja english ngi tara dagi sathaduna lakiba manipur sangai festival covid 19 gi laisat asina maram oiraduna kumsi chahigi oina pangthoktanaba manipur lenga na warep lokhrei manipur lenga ki tourism department gi director w ibo hol na pauksi asida hai malem sin mathunga sandoktuna misi mina kai thoalagliba covid 19 gi laisat asina maram oiduna sahi asi oinadi sangai festival siroi festival na singba tourism ga mari leinaba komai singa si pangthoktanaba manipur lenga na mangjongna warep asi lokhibani adubu sai khudingi december thara pangthokpa barak festival asigi oinadi chapsaba warep ama lenga ki maike digi haujuk pawbi oina lobo leitri hairi henasu phongdorakli atopa paw manam khulai paibisingna politics ta yakshin birakanu si minister khulai paibisingna politics ta yakshin birakano politics tawge hairagana political party amada yakshilage election lepiro khulai paiboina leigi hairagana adumak leibiro khulai supaiba politics su tawge habidi tawbigano hain cm birena phungdokrai se minister n birena ngasi morbung community hall pangthokpa saitu ac gi bjp gi merep ngamtham hawkip ki mikhal ga mari leinaba mifamda wangang laduna hai khulai pairaga party gi phiral thetpada lokthokpa merep singda amadi party da kian khanganbagi tawbasi tawna khidrabani masi tampakta di leitre khulai paiba kangbu singna politics tawge hairagana tawbiro tawroi hairagana issue sing adu karino khangdok laga waroisin puraknaba honasi haiki ma kelenga ki maikai digi lamdam asida lairiba nagagi issue kukuigi issue manipur gi apunbagi issue sing asi tungan tungana yengbiganu amukta da punamakna yanaba waroisin ama puraknaba honagadabani haina center da taksinduna lakpani yongna tal yenbagi mongna kanglu masal irang thonanaba honaba manba thawong sathabadi yaroisi haiki henu spoksisna makhatari atopa paw manamu mobile phone na ahi apa sabigano mobile phone gi matengna whatsapp facebook na singmada oidaba semjin sajinba phataba wafam thagatuna ahi apa saba tokpiu loinana mari lainaba singnasu yengsin biu haina all india AITI Manipur State Council ki Secretary Publicity sabodina thokpa sirol amana appeal tawri sarol aduna hai state asida masai khudong saba kharagi damak MLA oizraroi haiduna tokibadagi hangduna leba sit kharagi manungda manga gi by election nabe matare ta pangthokadori sit manga asigi manungda amadi lamba yauduna kare hena lokthokre hojik sit mari gi damak assembly constituency mari da board khom gi thabak kana thari aman amabu hunnaduna ngangnari sainari WhatsApp Facebook da natai sadaba mathong huktaba aranba tahoidaba wafam kya thagatnari asigumba si ikai khangdabigi sajatni haina su lawi maramaduna mari lainaba authority na athubudi yengsinbiu hairi marak thana mapan gi paw amana makok yaudaba nupi gi haksang khaw manungda phanglei police ki paw matung in Uttar Pradesh ki Meerut cemetery amagi manak amot akai khondokpham amada makok yaudraba nupi amagi haksang khaw amagi manungda yauramba thingna khrei police na masagi sei nifu gi makhara oigani thajaba nupi amagi haksang yauba khaw adu amot phondokpham amada hui sa sansingna chingthoklubani madu nupi adugi khangnaba kanagumana makbu hatpa oiramgadaba mali nupi dugi masak adu lotsinanaba makok adu kaktakhiba oirangmani hain additional superintendent of police city Akhilesh Narayan Singhana haki thawdo asi case ama lokhatuna thijinba hokre haina police na haki haina sumakhatari atopa maruiba pawkhra namo ginson haungasi MLA oina wasak lawragani Singhat Assembly constituency da maraki mikhal da lamba yaudra mai pakhraba BJP gi candidate ginson haw hayeng nungthulpung ani tabra Manipur Legislative Assembly Speaker gi office chamber da MLA oina wasak lawragani masigi matana Manipur Legislative Assembly gi joint secretary nangasi surul ama thokre mikhal numit suti mathang thagi tareta pangthokadoriba maraki mikhal asigi yenglaga kungani thoi wangwai kuntra lilong kuntra ga mari wangjing tentha amasum yangkhai ga matoi saitu assembly constituency gi manungda leiba government officing educational institutions sing private sector undertaking amadi ate establishment sing mikhal numit asi suti thana ba ngasi under secretary JAD Sunanda Thokchomna order ama thokre maraki mikhal asida masa masa gi board ki right adu phangnaba suti rauthokpani hairi hana supoksis na makatari atopa pawmnum court na MLA ama masa court karaknaba khanghankhre court na khanganbadagi MLA ama court kakhi nauna linki special court of MP MLA number 1 lakliba November 3 ta masa karaknaba wangkhem assembly constituency gi MLA K Meghachandra court na direction pikre District and Session Court Imphal East Laiba MLA K Meghachandra gi mathakta laiba case ama nauna linki special court asida ngasi transfer tobugo loinana District and Session Judge Maibam Manoj Kumar ngasi MLA masada court special asida
कानब डायरेक्शन पीखिबनी ममांग सही एप्रिल 19 पांथोखिबा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्युएंसी की लोक सभा मिखल नुमिता नोंपो कैथल मानबी प्राइमरी स्कूल इलेक्शन की मथौ तौरिबा पुलिस कांस्टेबल अमाबु किहनबगी सोशल मीडिया वायरल ओइरक्तुना माकी मथक्ता केस अमा लखोटखिबनी MLA मेघचंद्र ना महाकी काउंसिल की खुथांग कोर्ट असिदा थारक एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अमा कोर्ट रिजेक्ट तौखरबने ngasi माकी मथक्ता लेबा केस असि नौना लिंखिबा अखनब कोर्ट ट्रांसफर तौरपुगा लोइनना लाक्लिबा नवेंबर 3 ता मसा कोर्ट करनबा खनखिबने हेनसु पॉक्सिएशन मखा तारी अमरोमदा अनीसुबा मणिपुर राइफल्स की नोंगै थम्फमदगी नोंगै मांगबा केस का मरी लेनना ngasi साइकुल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA यामथम हॉकिप राइफलमैन लाइश्रम अनिल कुमार तालुंग पुंगफिना मई अमसुम थोक्सोम जेम्स स्पेशल जज NIA मणिपुर की कोर्ट मसा करखरे नोंगै मसा यांखै का तरुक मैगजीन का कोनना मांगबा थाउदोकी मतांगदा NIA ना थिगलाबा मतुंग मखोय 13 की मथक्ता NIA ना कोर्ट चार्जशीट थांगतखिबनी ngarang कोर्ट असिना मखोय की मथक्ता थांगलकपा चार्जशीट चार्ज फ्रेम तौखिबगा लोइनना मखोय मरी कोर्ट लाक्तबदगी ngasi लाक्नबा ngarang खंगनखिबनी हाइनसु मखातारी अतोपा पाव नमो थांगमिलेन किपगेन लुसिंग NPP की मरु ओइबा थौमी 19 BJP दा यावखरे CM ना तरामना ओखरे लोइसिलकपो ना मरु ओइबा पाव नमो अनलॉक 6 की गाइडलाइन इशू तौखरे लॉकडाउन तौबदा अथिंगबा थमखरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मेकेड की नवेंबर 19 पाव सनगदबा अनलॉक 6 की गाइडलाइन सिंग इशू तौखरे गाइडलाइन असिगी मतुंग इन यूनियन टेरिटोरी अमसुम स्टेट सिंग ना मखोयना खुदोंग सागदबदु येंगलगा तांकक 9 स्कूल अमसुम कोचिंग इंस्टीट्यूशन सिंग हांगबा यानखरे अनलॉक 6 की गाइडलाइन असिदा ममांगी सेप्टेम्बर 19 फाउबा सनगनी हाना लौथोखरबा अनलॉक 5 की गाइडलाइन अदुगी अहोंगबा अमता लेति अदुमपो अनलॉक 6 की गाइडलाइन असिदा कंटेनमेंट जोन सिंग नवेंबर 19 फाउबा लॉकडाउन अदुमक सतखिगनी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज खुदिंगमक अथिंगबा अमता लेत्रे मेट्रो रेल सर्विस शॉपिंग मॉल अमसुम एंटरटेनमेंट जोन याउना रेस्टोरेंट हॉस्पिटलिटी सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमसुम धर्म की ओइबा मफमसिंग COVID-19 की SOP ngana फंक्शन तौबा यारगनी सिनेमा हॉल थिएटर अमसुम मल्टीप्लेक्सिंग सीट कैपेसिटी दगी सादा यांखै हंथरगा हांगबा यारगनी बिजनेस टू बिजनेस एक्सिबिशन सिंग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ना इशू तौबा SOP ngana हांगबा यारगनी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ना इशू तौबा SOP ngana स्पोर्ट पर्सन सिंग ट्रेनिंग तौबदा सिजनबा स्विमिंग पूल सिंगसु हांगबा यारगनी इंटरटेनमेंट पार्क अमदि मसिगा मानबा मफम सिंगसु मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू तौबा SOP ngana हांगबा यारगनी अदुमैनामा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना अयाबा पीरबा सिंग नतबा अतै अतोप इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पैसेंजर सिंग अथिंगबा लेगनी स्टेट ना कंटेनमेंट जोन की वांगबदा लॉकडाउन थंबा यारोय हाइरि हेनसु पाउक्सियेसन मखाताना फोंगदुरो लोइसलकपोना कंटेंट मसांग खतंग हपसरमगे सेल सुना पीदे हाइना खेकमंदा इरांग थोखरे इंग्लिश सिंगनिगा 13 पांगथोखिबा जनरल असेंबली मिखलदा लिलोंग कंस्टिट्युएंसी की पोलिंग स्टेशन सिंग मनुंग ख्वाइदगी वोटर यामना फंगबा पोलिंग स्टेशन 30/30 खेकमंदा एक्स MLA अब्दुल नसीरना मना ओइना पिरखिबा सेनफम अदु येनबदा वोटर अमदा थुंगदबा सेनफम सुना पीद्रे हाइना ngasi मिफम अदुदा इरांग थोखरे हिरम असिगा मरी लेनेना पामुइसिंगदा पोलिंग असिगी वाइ दिनमनिना हाइ हौखिबा मिखलदा कंस्टिट्युएंसी असिगी मनुंगदा वोट मसिंग ख्वाइदगी वांगना फंगबा पोलिंगदा लुपा लाख 13 पीगिनि हाइना नरसिना लौथोखि मदुदा खेकमन 30/33 ना फास्ताखि अदुबो गवर्नमेंट पाइबा याउदे हाइबा वाफम मांगना थमलखि हंदकी बाय इलेक्शन असी यौशिलकपदा लुपा लाख 15 पिरखि हाइरिबा सेनफम असिदगी मुस्लिम इसिन इनाउसिंगदा लुपा लाख 5 पिखरगा लुपा लाख 10 ना मैतै सिंगी पिखि अदुबो एक्स MLA की वर्कर सिंगना ngasi वोटर अमममदा लुपा 500 येलखि हाइरिबा सेनफम असी वोटर की ओइना येनथोकपा लुपा 500 हेना खोंफम थुई वोटर अमदा थुंफम थोकपा सेनफम पीदबदगी खोइसाउनरबा इमा इबेल सिंग इरांग होरखिबनी बोट ममांगदा माना पीगने हाना लाउथोकपा अमसुम वोटर सिंगबु सेना लैगने हाइबा एक्स MLA की वखलोन अमसुम वर्कर सिंगी थौम कंडेम तवी मखाताना सिगुम थौंग सि तौबिगनु हाइना दिनमनिना फोंदोखि हेनस पाउक्सिसन मखाताना फोंदोरगलेन थैंक यू